Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi pilihan sobhai pi Syakimat Khubor managa janmi. Hanya Pashwa Syakimat Khubor naga Jylla. Ki khon ki hajar jong ga hima sora wat hapadang ga jing snosi. Namar ka jing klat no jong sim ka tau pa im Freeman sing sim. Hendrik lapin paupat ka jing sngo sarong baka hima klalapan pendap ya ka nyam kerukam. Bat bantang ya ka mer usim kat kum ka kerdan sim baka kum ka nyam kerukam. Kebajule naduk kipor ke menshwa men penek pensa ya keriti ke dostur jong kahima urang ba ublala pelais nam kerta naga shnong shiliang umdo kebadan hakathan mau hati lepun kutno ila ka jong ka jingem daga bano yap ila de na jong ka jingking ho umyam kebadan hajan ka fire service umyam uni urang ba bla no yap latip kerteng kuba ai bok lang mensong naga shnong shiliang umdo hakathan mau hati Unang iktin jong ko all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba bala jet jerwa ula keno. Bade ke jing shim pisa jong ki MLA ki basyong ha secretariat bat ki MDC ki Giant Hills Autonomous District Council. Ka penlong yaki ban ai jingada yaki company pinmi dobilat harilum Giantia bat ongru tarakam long kumta kumnu ka sarkar kan chupa kem yaki noilam ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association. Walaki Khubor District jong ke East Khasi Hills kelapin jari deka section Chispa under Pulai BNS kablakhang banyi lumpat ba ni banyak penlong rally ne procession hapo pudusam jong ka mau ringkeneng CNRD block hendek dekat jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kidang beteng yaki jingya ki jongki haga nega jaka wat hadir bikinoilam jongki kila syakem ka Giant Hills Autonomous District Council kaliwa jingtip bagadan ke jingti mau bat jing pomding pathar haki jaka jongka kibadan haki atli kishnong kata hasiat sama bat ha that menri komda ka council hapo ka jingalam UCM uba thombor shiwat kala jurep yagini ki atli ki jaka ka thuk Yamaha kibadan yau number AS not iway AY saw ar khandai lai kala ingkhong hasurok ba hadin bo unongnya kate ka thuk lalit bentenra yakuwe ka scooty kibadan yau number ML Shipho B Reulai Saukhandai baka thuk kalakemding. Ki pulik layalam Shakashri yuba most lander marngar bat kiwe pak kidikot ke MCTODA di bala Shakem namoring keneng. Lailam meki Shakashri ben panbor bagi pulit kintokit yaki. Ustoda jong moring keneng uba Pyrthei Jylla haba jingker sha ni ke jingeki kinongnya bat kitrai trok kebadang ya minta moring keneng loong baka secretariat kladan lupa hakar khana dobilat bat kebadan hasilong kedatang ke rubber stamp kat bagi kam gijam ki penyat nakar khana dobilat usoda kishnong moring keneng uba Pyrthei Jylla la pendam jore ka sarkar hading ke jing Pyrthei stun grenade daki pulet pan penpra kinongnya trok kibadan hapo ka shatri jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ki penlong ke jing ki hapo kishnong moring keneng Kidikot jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kladawai ka sarkar bakan pelat mardor klemte kendon hikinailam jongka kibla syakem haka step senya sandrik Naiwieng arajar apusan hadim kidikot kaseng klabat igitrok hasurok shulong jawai haka shnong moring keneng East Khasi Hills District menta punya Syaki Khubor nakari ka President Draupadi Murmu kle kendu kerpang harash Trapati Bhawan, New Delhi, yaga kin ho ni lekai cricket ki kin thai jongkri India. Kibla job dangshan yaga Women's OD World Cup. Pat ha ka jok por ka President kala ai khublai ru yaga ni kin hon la ka jingjab dan buram banwan ra buram ha kari. Umin rang ba do kari Narendra Modi. Bla jing ro ki kin ho ni lekai cricket ki kin thai jongkri India. Kibla job dangshan yaga jing lekai Women's OD World Cup. Umin dirang ba do jong gariu Narendra Modi haga jingle ilap election naga benta kawat kabaar haga jila Bihar ulaong bakat hong jong ka sarkar ar engine kalong naga benta karoi kapar hapo ka Jylla kinthop ka jimbu yaki semiconductor unit ka BJP haga sngi palei kalaong baga jingkenno jong no ilam gaseng Congress Rahul Gandhi ubolong ru no ilam kaliang persya halok sabha persya ya ka Election Commission of India
bat ya ke BJP Kylleng ki bakla bat ki bamdan nongrem AA. Hading ke jinga ta kho ki train ha Bilaspur district jong Jylla Chhattisgarh ki pulit kla register case ya ke jahar persha ya uwe ubreu ubamla bani tho dor khman bat mentak la penlong ya ke jing tokit ke bania halo kan ke jingja kablar khat ya ke jing em jong ki khat wengut ki breu bat ar phongut klamen saujur aru ki breu kla ya bat laingut ki pat klamen sau ha ke jinga ta kho ha padeng ko ke mini truck bat ko ke kali pick up ha ka sngi palai ha ka shnong bal samut ka bahap hapo ka Khargon district jong Jylla Madhya Pradesh Kaying Bishar Supreme Court hagas ngi palay lakin tat sharot ni jing kerpat balapha do MLA Brim ke Uttar Pradesh wa Abdullah Azam Khan ukhon noilam ka Samajwadi Party wa Azam Khan halo ka jing kerpat ban pendam no ya ke jahar bla ujwa persha eu halo ka jing kenno bola pendan kam da ki dollar thok tangman yo ya ka passport Kajing poi kinong tap vote lakin jo hadu arpunyo 0.2% tat hadu kapor kro ibejemen step Changas ngi palay, Kylleng ki kapratli ki district, kat ba kajing tap vote na kabenta ka wat peningkong, siya yung dorbat hawan ka Jylla Bihar kalaya Shakman la pintip u Chief Electoral Officer. Menta pagina poy siya ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka South Korea bat ka United States, kimpat plat satyay ka joint fact sheet kami nagajingalang kablalong hakatayo baladam haparing President Lee Jae-myung baru President ka US u Donald Trump. Presiden ka Ecuador Daniel Nabo ulapin manaya ka state of emergency kaban rup hosngi hakisan ligi Jylla kibadan syarut duriau bar haki light ligi municipal kibadan haki central province jong ka kota Pax bat Bolivar Bantem jika jinga kan an keblami nagikam runa roser banwan ra ka jinga day kabakhamjan hapring ki India bar ki Israel hakikam yadari Kakin hon jong ka sarkar India dalam Kamado Defense Secretary Rajesh Kumar Singh. Kelej ngo iki defense company jong gri Israel bat bankin tiuru iki jing thmu jong ka Atma Nirbhar Bharat. Ka North Korea hagas ngi palay la takranting ya ka jing penjari kendon jong ka United States ya ka Pyongyang hagbede bat ka jing thok pisa la le lingba ka cybercrime. Kena Korea kalaong bahkan shong klikti satya hendrakan hab ban air ke jubab ke bating ya ke United States. Kumbasan ngut ke dekat jong ke Bangladesh Nationalist Party ke minsau haga jing syasiat kuli haga kinhon persya jong ke parti. Ki pulit ke yatho bahkan nikla jah haga me sngi balang haga than chaudhur para jong ke shnong Bogowan Harozan. Ka sarkar haga sngi palay ke laong baklala ban pindap dak bejab iki atli ki benta wa kongsan jong ka jingkran haka khayi ki pateng bat kiri ki ba kaya trelang Latin America bat pen paru ye ka jingkut jingmut ban penyar ye ka jinga trelang haka yok kokot bat ka jinga day haka khayi ki pateng bat kathan ka sarkar United States kan penduna ye ka jing trekam jong ki lingson dash 4% haka support li ka lingson ki ba he naru ka step jong ka sngi thok dien long usin dofi ubolong secretary ketenat transportation ka council jong ka European Union klapin bana bagi dekat klashim ikajing menjur ban pin bet thamai ya ka European climate law bat menjuru ban penduna ikajing penmi ya ka tedam jabo hapdeng kiri ki bede dekat jong ka European Union tigite lang ki khubor hakimat kimat mtaka janmi khuble You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.